Kardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. Langpher constituency arlo along BJP pidong ar pu ongdung pen kang raidun pini wo signify cricket homani Langpher constituency ke parlo titili guri along APHL sia song pen kang dangamai kang ni pona hut ke ongdung BJP pidong ar pu kaching honor pu APHL sia song otong YP ponjok si bang ko retrok si BJP along klembang phiatum chi odun si APHL sia along kachipo ogdun Bangso Mayalong EPHL Sia Mai Pujay Kathar Kursing Timung Rita Kram Sapi Samson Teron Lapen Mai Jaripon Kong Rong Piatum Chetong Dun Si BJP Pidong Ar Pualong Kachi Oduna Tumapan Dengpon Laso Teng Pulote EPHL Sia Song Ajakong Aphiong Naing Tangbom Tanglo Pusi Ratatum Chithanpon Sonsi Pini EPHL Sia Mai Mission Ingsam Jinpen Mai Pichon Ponlo News Desk Report Karbi Anglong News Litum dak Langpher a constituency, MSC constituency along. Ilitum dak APHL siatum mass joining program dolo. Kado gawe don inkoira troksi. BJP atum sai se dak nang join dun lo pini. Lapen aningarong pikpak lo rong asar. Atuman tado alang litum ta nang join dun lo. Lapen non ke alang litum kado ita pulo jok apan na periri. Ka peri nang yike aron apan si peri chot nai si alang litum anda pula lapen ni litum dak pini athek ateng pen disiplin athek ateng pen kape doji ni tum bor ilo meeting an pe derware titi ahut pen la si disiplin ateng pen ke doji ka bor I pen si pini ke angdang pen si ni tum meeting pi ju thek lo lapen ke re-election doji po alam la ke ahok lo High Court along case do bom lo atumi digha sineli ako sohi chipitikang lang non bang inkoira trok asi EM atom phat MSC atom phat hang po alang litum anta court along arjap nang po alang litum mithang le arjap jesita advocate alang litum paparjap toy nang po lapen ke laso phi chiklojon ni lo ne api ke ako hearing do tupo hearing batai ko ano ne ke doji ne lipu dekhe seta binong ke hearing batai hini bakan ta chokji seta hala opposite party tun ko po antong apor ke hangin ne tum pu dekhe seta la bang ke akke sa bangit jong he seta order ke dopo order dolo pulotang te la ke constitution abirudhe ke justice chief justice tupta ningje un e la tuke anke constitution along Article 243M along ke tokdo lapen Assam Panchayati Raj Act 1994 Section 1 Clause 2 along do la panchayat aron pen ke election chot kali jat akam ta 6 schedule area arlo ke panchayat pen ke nang claim un e ku ke tokdo la potsi la ke election aprang ke dotang chuhet ke dotang la ke aron re pen ke do a election che plang det po lapen re-election ako election do tu ay pakpo la tu ke ahok alam lo lapen ke lancho tagalilang lanon jila porishad ki biwaret ponchad aron pen lata aron repen si bilo pot lata kapi pre adjapan ilitum 6 schedule ateng pen paragraph 3 EGF pen Pini wo signify cricket homani CPIML Liberation HPC methangasa hemalong RYA tumpen pherangke mai kangni lason CPini wo sikachiklo niphai cricket homani dipu along kido CPIML HPC Liberation asa hemalong RYA tumpen pherangke mai kephapon bangso pherangke mai kangni ponalong Assam State RYA General Secretary Niraj Kumar Jibo Kumar Phangcho Hills Committee Secretary Bimol Timong Hills Committee President Anparta Bimol Terang Hills Committee member atumpen Chitongpon Jasmet pet pherangke maikang nipon nangkokalam theke non kedobom BJP sorkar kachari kechokche mate democracy aron karkansi det chari bomajok RYA Assam State General Secretary Niraj Kumar pen ningkang samse chipaklangpon lapen halapu Railway Department lapen thedung a company kijor panghu ponlapusi akoy piponlo anparta non kidobom BJP sorkar ke khai sofan kilangrop asonta do puta jongpon
tangti pherangke thingno kaning je ponalam thele arjupon sinang news desk report Karbi Anglong news कि जितने भी बहालियां हैं लोको पायलट की या सिग्नल से जुड़े हुए स्टाफ की उस पर तुरंत वैकेंसी निकाला जाए, उसको तुरंत भरा जाए। रेलवे का जो बेचने का जो पूरा कारोबार चल रहा है उसको बंद किया जाए और रेलवे में नियमित रोजगार की व्यवस्था की जाए। और देश भर में हम देख रहे हैं, सिर्फ रेलवे का सवाल नहीं है, रेलवे के अलावे जितने भी देश ने 70-75 सालों में सरकारी संस्थान हासिल किए, नौकरियों के अवसर बड़े पैमाने पे उसमें था, वो सब सरकार बेच रही है, सबको नीलाम कर रही है। और इस देश में कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं है केंद्र सरकार का जिसमें सीट वैकेंट नहीं, जिसमें सीट को खत्म नहीं किया गया है। अकेला रेलवे में 15 लाख से ज़्यादा सीट को खत्म कर दिया है सरकार। और इसको ढकने के लिए पूरा देश में एक नफरत का खेल, एक सांप्रदायिक, एक उन्माद का माहौल बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। अभी हमने देखा जो नौजवान पहलवान है, महिला पहलवान है, दिल्ली में किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनके खिलाफ यौन हिंसा हुआ और एफआईआर कराने के लिए उनको महीना भर आंदोलन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन हुआ और वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे तो पुलिस ने उनके साथ ज्यादतियां की। हम लोग पूरे ताकत के साथ जो लड़ रहे हैं, जो आंदोलनकारी पहलवान हैं, महिला पहलवान हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। और देश में इस तरह के जितने भी इस सरकार, ये फासिस्ट मोदी सरकार का जो तबाही और बर्बादी का जो पूरा चल रहा है शासन, इसके खिलाफ नौजवानों की एक बड़ी एकता का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देश भर में अभियान चला रहे हैं, हमारा 21-22 राज्यों में अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ हैं और हम यहाँ से योजना बनाएंगे और 1 अगस्त को दिल्ली में हम लोग यूथ पार्लियामेंट करेंगे और देश भर से नौजवान उसमें हिस्सा लेंगे। महाजन संपर्क अभियानमाय बोकाजन ऑडिटोरियम होलालों के पमानपन वो सिग्निफाई क्रिकेट हमारी दा पोर भाई क्रिसी राजटी मा पोर पेन मोदी गवर्नमेंट निंकन सरकेप के चौक महाजन संपर्क अभियान अमाय बोकाजन ऑडिटोरियम होलालों के पमानपनालों बोकाजन एलएसी अंकांगालों प्रेगजाम बीजेपी गवर्नमेंट पेन केडेंग पोनासाई दो आना पठाक मायालों थानपन लासोंसी केबांगजी एमपी इलेक्शन अलों बीजेपी पार्टी पेन के क्लेम के दाम पोनांगजी लपेन आंसो से सोंग के पांग टांग पेन पुथौत मोदी गवर्नमेंट कचहरी थुलोंगजी अफान थानपन लासोंसी एमपी होरेन सिंह बे पेन कनिंगजे टेंगे नॉन कचहरी बोम असरकारा तुम पेंसी कार्बी आंगलों हेमफ्रेक सितामी नंग पीपोन पोपसी निंगजे पोन बांसो महाजन संपर्क अभियान नमाय के पमान पोनालों अलहिसर पोमान पेन एमपी होरेन सिंह बे एमएलए डॉक्टर नुमल मोमिन ईएम सूर्य रोंगफार ईएम मुकुट मोहंता एमएसी कदम तेरांगपी एमएसी पवित्र रोंगपी ईस्ट बीजेपी डिस्ट्रिक्ट अमायफू रोलैंड किलिंग महिला मोर्चा एसटी मोर्चा ओबीसी मोर्चा पेन डांगलोक मान किदो के ठेकेदिंगा तुम चितोंग दुनसी माई इंगसम जिन पेन पेचुन पोन बोकाजन पेन सरकुरुबे कार्बी आंगलों न्यूज इदाके भारतीय जनता पार्टी पेन दाब डिस्ट्रिक्ट कमिटी हिन पेन के तिपनसी नरेंद्र मोदी निकान सिरकेप के चौक लासो के दामतांग मे 7 तारीख थोंग कैपेन इसी प्रोग्राम देंगलो तुम केंद्रीय कमिटी तुम सेंट्रल कमिटी तुम लासी थोंग कैप माने चेकलो जाना प्रोग्राम लासी लासो प्रोग्राम आंग फुनासन si pini bangka atta morcha a president secretary तुम पेन दाक्चे तोंग पेन si पेन an asong apang tang ye lam la पेन non epang ke bang ye election no koson si mesen पेन के ong dong abut पेन chapa hai pon hegi mala so farman si pini kaching wai ching sai dolo लासी dak पेन an तुम के तोंग दो ला पेनिंग के पुथot भारत सरकार के लाके मोदी पेन के जापन आ सरकार si plang tu lang non 2024 ta लासी नोना बांके नीटो माथा बांके जे के दामतांग 2019 हो बांके 303 बीजेपी एमपी चट लासी नोफा बांके 400 प्लस सो बीजेपी एमपी पालोंग ये फांसी गोटे भारत आदांग सामे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तुम काम केम बम सर तंजनाली एमपी होय दो बम होत कार्डिंग ओपन जिमा सौ कारी है पेटांग की मत आर्टिकल टू 44 चुन गजी पानी के दो लासी लासो पुथा के नीली प्राइवेट मेंबर बिल तावन नो लापेन क्वेश्चन तमें नीली ला सेशन दो बम होत है नीली आरुपन बम लासी क्लियरली लॉन्ग ले लांग लापेन निंग थे दो उनजी अथेमा मोपे नीली स्पीच लॉन्ग थाथान थेंग बोंग माने
isi katora inai ji Bharat সংবিধান long edo ka article 370 latso 370 ni ke Narendra Modi scrap hide kulote e to সংবিধান long edo article 244 ta nanga pachun pipe de jipuke sapta nili honde khabe lasi Narendra Modi prime minister ke do hosi Karbi Anglong ara rakar ia hemprek kame BJP sarkar hosi longji pu bangkane lini thete Sir, ande bogajan el long MP scheme pen ke claim pon asai RP ko situl sinang ni ko ji. ala si dak ke non nili scheme hangbom le hai sekidam tang ke 2019 pe MP man lo same ni kan hini corona wang masih long le de la dor mahata we MP le dita we mate la si non isi asap so hap nang le lo la si nili scheme hangbom lo la pen new guideline do je education la pen health sector si orlong chaw ji la si kunai school manang li toilet ka we ba classroom extend nai বা লাইব্রেরি রুম নাই বা টিচার্স কমন রুম নাই বা টয়লেট আবেদা রানিং আবেদার আবেদা রিং ওয়েল নাই পিনে লাসন পুলতে লাসি নেলি লা আলং তিন সমষ্টি তিন তামে নেলি খবর এন বমলো লাপেন নেলি রিসিভ বমলো স্কিমে দেং ইফান নন পয়সা জুলাই নাং লেপ West Karbi Anglong District Congress Committee pen son plialam se puthang APDCL aphan pinpuralo kepajir wo signify cricket homani West Karbi Anglong District Congress Committee hin pen rihing ame ka chithorador ke pabat lem det pen chenglo kenang sot son plialam thia puthak kemang padoponsi Assam Power Distribution Corporation Limited aphan pinpuralo pajirpon bangso kemang apin puralo associate general manager lapen deputy manager Assam Power Distribution Corporation Limited mati chihek pen APDCL Guwahati 781014 aphan panongsi subdivisional engineer Dongkamukam Electrical Subdivision West Karbi Anglong District arideng pen si pinpuralo pajirpolo pinpuralo along ketok pen kemang pon son plialam the kecheng si rihingame ador pabat lem dera pathak nonamat pawedet nangji adun thu smart meter pen ajok radabi kachong seba pathak nonamat katarip padora rada phan kangsai palong nangji kethom angdeng kaphang okapora hut load sitting pawedet nangji lapen pliang deng lake kedam tang Assam Assembly bangphu kilika hot ake joy pen rada phan rihingame pipajir ponji polam chak chipachok nangji pura pinpura lo along jongpon lo rihingame a unit tin along aviador pabat lemdet ajok arniwang anongani chudun chot thela chongdoi chot lapen lohan chojor chot arada phan kepasung lo hormuador kepaso rihingame ador kepaso lahai rada longpen tangka churungsi sorkar kachari lapen rata tangka apuru kepana hokasai ke klempura pinpura lo along akwai piponlo labang so jai megalong West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Singteron Jalin Ponsi jai megalong WKADCC Dun Maipu Longwell Phangcho Dun Maipi Barim EM Elising TP Kongchon Bang Khon Singhi Chatra Singh Teron Youth Congress Amaipu Agustininghi District Mahila Congress Amaipi Kareng Phangcho Piatum Chetongdun News Text Report Karbi Anglong News Lakhain ko Trok Duar Bogori constituency ke parlo Daithor polling station Ronglang Sek adolong kahing no penajok lang par panarat luka chari osomar kidam kiba kisu lason si nong nam ka chithang klong lake Daithor hendo Daithor lake Lakhain ko Trok Duar Bogori constituency education in charge EM Richard Tokbi aronglo lason si kidam tangarni pen lang par panarat pen chuning risi town committee mai puja kop Tokbi lapen Rajiv Singh nar pen mathasi chekadolong kimpilo Sidami kikim kipami midet penajok pini asap sovet lang ke theta pon railo lasi hadak lang par panarat pen pherang ke aphan birtana ka pale tengke kidam tang aningkan nilitum rongarat pen kikim ke ningkan isian dam sidame non Jacob tok biatum kikim ke ini hamainu kim rongamatsi hingno da pranglo pusi pherang ke aphan birta nang pali lasi hadagarat pen jasmet kachuning ripon ke lakhain ko ratro Duar Bagri constituency Kacharipon Education in Charge EM Richard Tokbi Radakisung ke boyhood kirap nayabang EM aphan chuning rilo nilitum langpar panarada phan nilitum asomar school kidun sung piklo lasiput hot dolong me sen pen nang kimpivek thapusi chuning rilo lapen dai thorarat pen ke non education in charge
Richard tok bia phan kachoro ke Karbi Anglong rara phanta kai kita kiso along kisum ki phot ma phanta arniwang ta kerabdun longwer non kachari bom KAC kachari abang phwa tumpen anki education in charge Richard tok bisi amen klangdong anpin lasi choro par pikloputa hadagarat pen kachoro pajerpon. News text report Karbi Anglong News.